الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، واشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمد رسول الله أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه أجمعين. ثم بعد. Ağlamcı yaratkan Allah Taala maqta olur. Peygamberga dua salamlardan keyin hurmatly musulman bir tuğan Allah Taala keremetli Kur'anda özünün barlığına bilgine iman keltirgen bendelerine qayırılıp bunday deydi. Ya eyyuhellezine amenuttaqullaha ve qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum ve yaghfir lakum zunubakum ve men yuti'illaha ve rasulahu faqad faza fawzan azima. O Allah'ın barlığına bilgine iman keltirgen bendeler, özüңөр iman keltirip işengen Allah'dan korkup dayım tüz çındık sözlü süylögülü. Allah'dan korksoңор, çındıksız süylösöңөр, Allah işiңerdi oңдойт, günөөңөрдү кечирет. Kim Allah'a, cana, paygambarga baş ise al en jogorgu жеңишке жеткен болот дейт. Урматтуу мусулман bir tuğanın İslam dininde ayal zatının kadır barkı öte jogorу. İslam dinimizde ayal zatının tamanın aslında paygambarımız 5 kılıp koygan. Al cennetu tahta aqdamil ummahat. 5 enelerden kadamının aslında deydi. Araplardan makalı var. İza saluhatil mar'atu saluhal mujtama. Eğer ayal oң olsa, qoğum oң olat. Je iza saluhatil saluhatil mujtama. Eğer ene salih bolsa, жақсы bolsa, qoğum жақсы bolat deydi. Ayal zatının kadır barkını İslam dinimiz kötörgönde hiç kim kötörgön emes. Hurmatlı musulman bir tuğan Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem İza sallatil mar'atu khamsaha ve samat şehraha ve hafizat farcaha ve ata'at zawjaha qila laha udkhulul cennete min ayyi abwabihi şit. Ayal zatı 5 vakit namazını okusa, orozosunu karmasa, namusunu saktasa, uyatın namusunu saktasa, kүйөөsүнө başı ise, al ayalga kıyamatta 5'tin kağlagan eşigiden kirgin deydi eken. Ayal zatıga 5'ke kirүүдүн eşikleri daim açık eken, eğer 5 vakit namazını okup, orozosunu karmap, namusunu saktap, kүйөөsүнө başı ise. Sen kim eleң? Men öz bilgenimdi kılan, men hukugum var dep, başka emes. Hurmatlı musulman bir tuğanım. Dinimiz ayal zatını kadır barttagандай hiç kim barttagan emes. Erkeklerge Allah tabarak ve Teala temir menen, mal menen, jer menen, ayvan menen her bir jumuştuk buyurgan moynumuzga. Birok ayal zatıga Allah Taala en jogorgu hukuk bergen. Adam tarbiya kılууdu. Adam tarbiya kılуу. Mundan jogorу hiç uluu kesip jok. İnsandı insan kılıp adam tarbiya kılуучу bul eneler. Ana men hukukuma jetemin, tengdikке жетем деп көчөгө чыгып алып, жаңы наристенин Allah Taala wal walidatu yurdun auladahunna hawlayn kamilayn. Eneler baldарын 2 yıl emissin dese, emizbestен sütün eптеп kaçırıp dünyölük salamat saktoo mekemeleri izildep çıkıp atat. Kökürök ooruudan rak болгондордун her bir 8 ayaldan birөөsү ооруйт экен. Bular kayсы ооругандар? Balasını emizbegender. Oşo jaş balanın rızkısın berbestен türdүү жолдор менен sütün kaçırıp, kökürөгүн baylap, oşo balanın rızkı ele. Hurmatlı musulman bir tuğanım. Kullukum ra'in ve kullukum mas'ulun an ra'iyati. Her birin bir yerde jetekçisiň, jetekçilik kılgan jerde жооп бересиңер. Үйүңөргө bala çakaňa, ayallarыбызга жооп беребиz. Aqulu qawli hada ve estağfirullah li ve lakum. Bu sözümdü aytıp jaratkanga jalbarıp, özümdün kemçiligime, cemaattın kemçiligine keçirim surayman. İstiğfardın, tövbanın kabul bola turgan kezinde jerindesiňer. Jaratkanga jalbarıp kemçiligiňerge istiğfar aytıp tövba kılgıla. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve eşhedü en la ilahe illallah veliyyus salihin. Salavatullahi ve selamu ala nebiyyina
وعلى رسولنا وعلى حبيبنا صلى الله عليه وسلم. Урматтуу мусулман биртиң Аллах Таала мактоолор пайгамбарга дуа саламдардан кийин пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын бул хадисине кулак төшөгөн. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдан Ата ибн Аби Рабах деген сахаба. Ата ибн Аби Рабах кала ли ибн Аббас. Ибн Аббас деген пайгамбардын атасынын бир тууганы болгон Аббастын баласы Абдуллага мындай дейт: "Ала урика имраатан мин ахлил жанна?" Ey ибн Аббас, Jannatqa beyişke kirgen ayallardan birösünü körseteyim mi deydi. Jannatı beyişi olgan ayaldı körgün gelevi deydi. Kale bela, körset kim dedi. Kale hâzihi el mar'at sevdâ'u. Tigi barajatkan kara ayal dedi. Tüsü kara eken. Kara bolgan ayal eken. Birok jürögi iman ak. Hâzihi el mar'at sevdâ atat nebi sallallahu aleyhi ve sellem fekalet. Tigi kara ayal paygambarga kelip mınday dedi. İnni usra'i ve inni atakasha fadullah ali. Ya Resulallah, menin epilepsiya, talma oruğum var, bana dua kılın dedi. Bana dua kılın, men epilepsiya men oruğum. Talmam karmap jığılganda bir jerim açılıp kalat eken, jolugum düşüp kalat eken, kökürögüm görünüp kalat. Fadullah ali dua kılın. Kala in şi'ti fasabarti ve lekil cennet. Peygamber ayet eğer sabır kılsan oruğuna. Sağa beyişke kirүүгө men kepildik berem dedi. Talma oruğuna sabır kılsan beyişke kiresin dedi. Sabır kıl. Ve in şi'ti da'avtullah an yu'afik. Eğer kalasan Allah Teala'ga dua kılayın, Allah sana şifa versin. Faqalat asbiru. Cenab-ı kelgen ayal aytты: "Ya Resulallah, men sabır kılam" dedi. Ne kılam dedi? Sabır kılam dedi. Biroq men sizden dua suraganym talma oruğudan arızdanıp emes. Talmam karmagan kezde. Epilepsiya menen orup kalgan kezimde jolugum başımdan düşüp kalat eken. Kebir jerlerim körünüp kalat eken. Oşon için sizden dua surayım dedi. Paygambar dua kılgandan keyin bul ayal talması karmasa da eç jeri açılbay turgan boldu. Urmаттуу musulman bir tuğan, bul kara ayal talma oruğu men orugan kezde jolugum düşüp kaldı deydi. Bir jerim Allah Taala tıyıp salgan jerim körünüp kalat eken dep arızdanıp geldi. Biz tarbiya kılıp jatkan kızlarыбызчы 6 sanaman akılı jayında bolup turup köçөгө чыгарда күзгүнүн жанында тилекке каршы кээ-бир мусулмандардын кыздары, кээ-бир мусулмандын кыздары жабык жеринен ачык жери көбүрөөк. Ким үчүн көрсөтүп жатат? Аял зат ошондой бир товар бу. Же бир реклама коюла турган нерсе бу, буюм бу. Андан жаңы терминдер чыгып, феминизм деп. Жаңы терминдер келип атат, кайдагы биздин ата бабабыз укпаган. Урматтуу мусулман бир туган. Bu feminizm, femin деген сөздөн келген, femin. Бұл латин тилинде аял екен. Не аял заты билген болгон жеш керек. Аял заты каалагандай товар катары жарымжаңаш болуш керек. Биз кайда баратабыз? Керек болсо биздин динибизде урматтуу мусулман бир туган, үрп адат салтыбызда аял зат ички кийимин ачык жерге жайган эмес. Кир жууган кезде ачык жерде болгон эмес бул. Анан алардын ачык кийимдерин, ички кийимдерин керек болсо эң намыстуу жерлерин ачып коюп биз маданияттын туу чокусуна чыктык дейт. Кайсы маданият? Бул артка кайтуу. Айвандыкка кайтуу деген сөз. Адамгерчилик, адамдык эмес жокпу? Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям ла ядхулул жанната дайюс. Дайюс жаннатка кирбейт дейт. Бейишке дайюс кирбейт дейт. Ким дайюс? Дайюс деген кызына, эжесине, аялына, апасына кызганбаган. Кызганбаган деген сөз каалаган жериңди каалаганга көрсөтө бер. Товар катары өзүңдү реклама кыла бер. Урматтуу мусулман бир тууганым, келиңиздер. Динибизге кайталы. Динибиз менен жашайлы. Маңкурт сыяктуу сырттан келген бардыгын эле маданият деп, өнүгүү деп, өсүгүү дей беребиз. Диндин ичинде бардык маданият. Адеп ахлак динде, улуулук динде, адамгерчилик инсан динде. Адамдан кантип айвандан айырмабыз болот андай болсо. Каалаган касыла берсе, каалаган жерин көрсөтө берсе, каалаган богун жей берсе. Амин. Аллахумма гфир лана зунубана وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وصلى الله تعالى على خير خلقه
محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين آمين برحمتك يا أرحم الراحمين وأقم الصلاة